Hola, que tal? Hola, boa tarde, Hola, que tal? como estás? Vostede Beatriz Santa Bárbara, ou Paula. perdón, Paula Santa Bárbara, actriz, non? Sí, correcto. Sí. Eu traballei con moitas actrices tamén. Ah, sí? Sí, Tania Beiras, con Ima Morandeira, Sí. en fin, con Tete Delgado. Ajá. Maravillosas todas, Perfecto. E estuven con Eva Iglesias como estou aquí ahora contigo, Sí? Sí, sí. É cara a guapísima, cara. Sí, sí, é moi boa É xente. moi guapa. Pero non é verdad que o dicen, Dicen dela cousas que non son verdad. Que dicen dela? Que non aprende os guiós, que non se se estudia. Xa. Moi ben, pois se agora me acordara a frase que che tiña que dicir, sería maravilloso, pero... Nada, si non che importa que vou gravar, que ven aí ora o director, Oliver Paxe. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Hola, Orlando, buenas ¿no? tardes, ¿qué tal? Sí. Orlando, cuidador. Horacio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No cine, na televisión siempre hay besos. A xente Sí. dase besos seguido. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Estás preparada? Estou preparadísima. Bien. Vamos a la equipo. Vamos a rodar, ¿vale? Venga. Que aquí no cine o tiempo corre y vuela. ¿Acordaste cómo hay aquí? Sí. Quita la chaqueta, vamos Sí. a poner ya para rodar. Venga. Bien, vamos a la. Ahí está, mira, tú estás aquí sentada, Vale. Entonces, contoche, explícoche. Tú estás aí, tú escapache da tribu dos jamalajajas. Os jamalajas querían te fastidiar os jamalajas, tú escapache. Ferida, pero escapache. Pero entonces cando estás escapado, sentáchete aquí a descansar nesta xaula e entonces entra un león, e o león acércase a ti, ponche aquí a cabeza aquí, que parece que te vai comer, e lambeche a cara. Vale. O león lambeche a cara e o león, el solo, métese na xaula e péchase dándolle dúas voltas á chave. Vale? Vale. Entendes? Son películas, vale? Vale, oído. Teño. Veña, todos Venga. en posición. Venga, prevenidos. Perdón. O león... O león, preparado, león. O león supoño que o metedes despois en 3D por ordenador, non? Como? O león, digo, que despois que o metedes en 3D por ordenador. Estáche... A unha. Sí. As 12 Canarias. Dime. O león, metédelo despois con ordenador. Que ordenador ni que ordenador? Este é cine de verdad, cine real. O león entra por aquí, un león de verdad entra aí e ponse aí, o león está aí dentro metido. A eso estou aquí eu. Estás de coña. No, o león está preparado, Orlando. O león está preparado. ¿Estás preparado, Richie? Bueno. Quieto. Espera un quieto. pouco. Pero si o león é Richie, quen é Mike? O león. E Richie que está dentro, co león? Porque aquí hai truco do albedruco, porque o león chamase Mike, pero eu lle chamo Richie, porque temos confianza. Vale. Pásale como a Eva Iglesias, non estudiou o guión. Vale. Bueno, Que casualidade. entendiche? A ver. O sea, aí dentro Tú hai entendiche, está o león. hai un león de verdad. Hai un león de verdad. Vale. Pero o león chega aquí, o león sale, pónseche aquí a cara. Parece que te vai papar. Chúpacha a lengua, métese dentro e pégalle dúas voltas á chave para cerrarse. Vale, pero eu pregunto. Sí. E o león non será peligroso? A ver, o león, Orlando, contelle aí. O león está acostumbrado, non? Vamos a ver. O león está acostumbrado, pero o león é un león. Xa, o Non che león, claro? Sí. Tú estate tranquilo que non é un león que se collera no monte ali a voleo. É un león que está maestrado. Vale, venga. Vale. Vamos, equipo. Vamos a... Ostras. Vamos a rodar, equipo. Vale. Vamos. Perdón. Quieto, Mike. Richie. Está quieto. Estate quieto, Richie Mike. Digo, o helicóptero non debería de estar aquí xa? Oh, O helicóptero. que helicóptero. O helicóptero que despois hai unha escena na que eu escapo e o helicóptero me helicóptero. bota por unha escaleira. O helicóptero sí que o vamos meter por ordenador. O león no.
Pero o helicóptero vamos a meter por ordenador. Porque o helicóptero é moi peligroso, podeme dar a mí unha aspa nun ollo ou algo. Entón, o helicóptero métese por ordenador, vale? Pero o león é de verdad, vale? Equipo, preparado? Vale. Vamos co do león, equipo, venga. Perdón. Outra vez. O león, vais a acordar de que me ten que lamber a cara? Sí, Vais a acordar o león? claro, non te acordas no guión. O león parece que te ven comer, pero ao verte, el dase cuenta que tú déchelle de mamar de pequeno. E iso crea nel un sentimiento que o tipo revolveselle o corazón. Acórdase de ti. Entonces, en vez de paparte, pasa a lengua, métese dentro e dice, voulle dar 2 voltas á chave por si acaso. Venga, lle vamos a traer. Vale. Porque o león ten ese sentimiento Vale. del primogenio que eu ten. Vale, Vale, pero... O sea, o león xa sabe que él non me pode atacar e que me lambe e él solo métese na xaula. Home, a el, o guión mandouse, o león, non? Teno dendo martes leído e releído. O guión veu non? O guión veu O león veu o desde guión. martes. Tuvo Vale. martes todos Vale. os días. Vale, pero o león fai o que pon no guión. O león fai o que pode, porque o león é un león. Como te teño que decir? O león é- León. Au! Xo dixo, o león é un león, xo sabemos, o león é un león. Vámonos a facer, venga, vamos a equipazo, vaya equipazo temos, Sí, no, tes un equipazo, pero o equipazo todo non sei por que está alá atrás. O sea, a única que se está expoñendo aquí son eu. Venga, vamos, o león está enseñado, o león explicouselle por activa e por pasiva. O Vale. león suave, venga, Vale, vamos. vale. Preparados? Pero, perdón, non sería mellor antes de gravar, ensayar e que o león sepa por onde ten que salir, como me ten que lamber? O león sabe de sobra o que ten que facer, o que non sabes és tú. Tú céntrate aí tranquila, vale? Vale. Valle ter medo a un león. Vale. O outro día estuveche grabando con Miguel Ángel Silvestre, non lle tiñas medo. No, e sacaba as garras tamén. Vamos a rodar. Ai, O león sabe o que ten que facer, sí ou non, Orlando. Sí. Vale. Canseime de Pois decirlo xa 20 está. veces. Sabendo o león, xa está, venga. Pero O león, un león é un león. o león, aí está, o león. Vale. Quieto. Vamos a rodar a última Quieto, escena, escena 47 da película 72. Devórame esta vez. perdón. Como devórame esta vez? Sí. No. A película chamase, No, a película chamase Fauces de Paixón. íbase chamar Fauces de Paixón. Pero depois aos de Netflix non lle gustou o título, porque lles parecía moi floxo Fauces de Pasión, e entonces ao final os de Netflix querían lle poñer a película. Al final se la comió. No, al final se la comió entera, pero dis que xa había unha película que se chamaba así, que era de outro género distinto ao ano. Entón agora a película vai chamar Devórame esta vez, e a banda sonora vai a facer Azúcar Moreno. Ven, devórame esta vez, ven, devórame esta vez. Vale, venga. Vale, prevenir o león. No, perdón, pero é que esta película está me dando moi mal rollo. Paso. Quédate A quieto, min, hombre. o meu representante non me explicou isto, sinto moito e xa está, vale? A ver. O león sabe ben o que ten que facer? Ui, a dalle. Pregunto. Mira, expliqueicho polas boas, polas malas, por arriba, por abaixo. Un león é un león. Un león, xa sei. Só dixo, co león é león. Pero teño que 20 decir. veces, de verdade. Sí. Dios! Ben que estaba eu no centro dramático facendo os vellos non deben namorarse. Eso sí, podía horroer un vello, como moito, pero aquí no. Quieto, man. Temos todas as medidas de seguridade. Mira, Todas. ponlle o chisme. Mira, el ten isto, Orlando ten isto, por si ven o león, con isto é para frenar ao león. Verdad? Que Que pa... máis? Isto non é para frear o león, isto para sacar a merda do león, que é moi tóxica, e metémolo así. Isto, o león papa como a nada. Isto é unha transgallada que trouxe eu aquí agora. Que? Bueno, vamos a facer unha cousa. Vamos ver o león, vale? Para que estés tú máis tranquila, vale? Prefiero. Venga. Quieto. Orlando, Quieto. ábrelle aí. A ver se...
Abre aí. Date que... Abre aí. Métete aí. ¡Quieto! Métete aí, Orlando. Quieto aí, quieto Métete aí. Bótalle un vistazo, a ver. ¡Ay! ¡Ay, ay, Dios mío! ¡Ay! Che, espera un minuto. ¡Ay, Dios! Vale. Non pasou nada. No, no, tranquilo. Tranquilo. Non foi nada. Todo Son películas. Ao final, Orlando, tiña razón tú, Oiche, un león, un león é un león. Equivoquei. No, un león non é un león. Eran 2 leóns.